College pun fibro te kene video menta ngini page ya kita ke question jong ki language paper kabade jong ka DSC te kene kade jong ka is khasil kene kalong tangkum kanuk sama kidon ki bakwa ban tip kiwan kum kinu kita gijigli ki bompat jo atem na ne bompat jutho e kata ka language paper test jong ka DSC ma marwanta habaro ki DSC kan don bet ka language paper qualifying paper ma tinge page menta te ki bompat jumlin te sa penkre sa page baha question booklet subject knowledge of local language qualifying paper mark sanpho time 1 hour 30 minutes tesarit bahag instruction gini your paper will not be evaluated consider for your correct roll number hap tho bhai roll number jong phi candidate found talking to one another to shoot on camera smoking is strictly prohibited mobile phone kitu la tipi bam syara for examination. There will not be any negative marking for answer amdan negative marking ra tang ne page kita question pinsha ya kejengmut jong kini kitin temen bala ai harum ya pulih kumikini kan san arshpo kesan remper remdor bar ya pensyai pelaj san siing keseu banalat kintur usnyang yu anam keseu bam jakluj ya pensyai gini kan dai armak kawai no arsan shpo number ar pulih bahaya kan gejing tho bat sajubab ye gejing kali harum ya pulih kan bat sajubab pulih kan gejing tho bat sajubab ye gejing kali harum tengnya pulih kan teng sepet gejing long ka pher kanam kan kalong nokum ka pas semua gejing long ka pher na kanam kumba kamingi ka pher na kasangi kanam kalong gejing pakhat jong kiwe phang ubriu kumba upaw haki gejing long pat kathau ya katan rai sisa ubriu lahabar na po ngimla pat ban tip gejing long ubriu bat ngimla ban pulih ya gejing pakhat jong ngila ban bishar jepang jung utang nasla tang na ikam pang ui bule ban naik tin kiba ngiyos ngo bokren ngimla ban itu yu nong yele kai theater la ulong batamen ne usumla kat ba udang yele kai rensan pila ban ui hangta yu bru balador wingdong ubala shanding du knok knok nre ya ka jing sisa ulong pan ban usumla ubarang shat dang eb ha kane kalong sab jong ki kenja riu arphong wara kwa ban buri ya kajing long basisha na kibru baro kumta kiele ban tap miao yala ki kamri basniu baro bat ki yaksaj yap ban penpau rong ka partei yala ki kam babha bat kajing rublei asap de nongle menle basen titam ule kum ubalului uya shenron shenriap nadu kibaret hadu kiba khaltam ladang idon di kajing mlen ke babha ngite kajing long kalong buru babha bat ladang elat di kajing mlen ke basniu bat man shenong deu trai ya ka jingem jongi ngin yo ka long bru ko pasniu kan mau ladang i bet ya ka jing perkhat ngin ot ji kam ladang ngin bet ya ka kam ngin ot ya ka jing melin ladang ngin bet ya ka jing melin ngin ot ya ka jing long te phap jawab ikine kum no la pen pher ya ka jing long na kanam na ka tei phipule ne kitai kumang la da pule menta bisa jawab ikane hakano korkom la bishar yo bru kamot ayu tap ek miao u arsab ke kita ki bang ibet ngiyo ya kajing ot phap ban jubab kane sansan arshpo arma kawai ganero te pila sutu nakatu kalong parsi te pila ban jubab kan kamut ayu tap emio phap ai kan tap emio mut des pang tap asap ke kita ki bang ibet ngiyo ya kajing ot phap ban batai ngatraya nang hi kata balai bade kande ka pide principal jongka Q6 college kat badon hapo Shillong East Kasil district tho sti o yo sti kanan ka passage ka city show director kata sports and youth affair ban kerpa diu ba un thaulat ban ajing rap na kamta ban bahai kam badan ile kai college jong phi shpomak te sti rodon AC rodon tho ke AC halor ka wei ni mat blak de harum jit tang ka wei te arphomak mo ke se kaying kasem ka shilam sanjur ka kor ka buram kajing pende pan sai ka maryang berjing toy bang iyo naka te ngatrai gibun hi gi pas mar kana de arphomak te tang na ka AC ru da phi yo khatsan mar kadai khat ar point san na nek no khatsan mak ai ka qualifying ngut batang na ka SC bat ka nek passage ru phla pas qualify baro te karne ki ji question ki bayu te phla nang hi ban pun krek tu bran de first time la don pi qualify pi pass ka di SC te pin poi be ka language paper test te ki jingli ki long kumni kata ka language paper test tangine hi khulesh bun